dwom say ya na me wo mema ene maya wono meta mechi school fees we ye chief executive producer ejema dwumedie sanso ena akiola oka ho ebi me anka sama baba waso no nko baba waso no efieje wa kode nketesi anyina ka echire wono so ebo michidom ena DJ Rocky wa hase no bi ene eye buffalo wono so ehwe etwaye ede akọ Facebook ne so na watimi ahwe live ewo ho ene YouTube no na dwumedie ne da se de ya no se be ya de hye ya mo wachichi ni pincheye wonom ebete ye nkenti no eya ye mfa no wo Sompa FM hanko a wotie ewo Sompa 93.1 no ewo Kumasi Mbrekro na wotie nka ewo Sunyane Sompa 98.9 ena Sompa TV multi TV decoder no so no o share live ewo home afia wodo ani kiremo ewo ewiase FM awanchi wotie nka ewo ho nkranza ewo Fabia FM NJ FM ewo ejula sanso so ena brekum kechre FM ajenkwa FM ene Asta FM so fire ewo techiman Success FM ewo goso sehwe debi so Winners FM fire ho Radio Rainbow enso sehwe dwabo so nkokwa FM Dynamite FM ewo takwa Power FM ewo Enkran Eastern FM ewo Kofodia ena Africa Net FM wonom so fire ewo takrade abefo kwantin profidie no so betimi ahwe live ewo Facebook Sompa 93.1 Sompa 93.1 anase Sompa TV Ghana ena YouTube no so Sompa TV brekwana wo behwe live ewo YouTube 21st TV anase Facebook wo krampo no call 21st clinic search engine wo bohwemu a wo betimi ahwe live anase sciatica research and treatment center so search column ho no bohwemu a dwumedie wo betimi ahwe live ewo ho encha kese ye de call de ama Dr. Blessed Foster CEO de ma 21st clinic the sciatica expert DJ Tofia kwawie ye de ncha kese so ma baby a wo bia na mamema efieje wa kode akwa aba nketesi anya ka kire o te sen ahene we nyame adome ho ye pa ye de nyame ase ena so obi ma ye ho ai ye de nyame ase Dr. Eric Mafo ono edi ni dwuma ewo 21st clinic the sciatica expert for ena no etwemu na wotwe etwemu no ye de asem bi etopono so ye te sciatica na de se foforo abebom ya ye friend is Piriformis Syndrom ana se wallet sciatica na ono ena wonim de ye se de onim kono ena ye de ni gina tre no ano wa ben ahye akwadale ewo enyale samu ni titiu ene sciatica ne ni nuanom ka ye nti ono ene beka ye nsa ye ne ntwetwe nkoma nenso part 2 of Piriformis Syndrome no ye ba abeto aso nti no ye nsa ne ho nkofo obi foforo no a ena one ye ba abeto aso Dr. Adaroma me mo wakwa aba me jesu me pa cho apomo ye nyame adom me yada o top ne pa se de wasi ade creative blue ne white no o wa ye fe pa ebusiafo 21st clinic obi aho ye de obi aho ye pa yo 21st clinic for mechia mo nyina wa nene birthday ba ko awura papa bi ono so ye adwuma wo ho ye de be ma no ye be sorry dwumedie no so enti ono so ye dedicate programming e de emma no ebusia da ne da se de ya ye no ye se de mo pe na ya ye mamo Dr. Blessed Foster na wotie adwai sui na yetiefo ne yahwefo wonom nyale wa ha wonom a wonom susuyem omo pe senka yesusu ho na afa yetena se ebobo ho epe anop masibre de ma wonom no eno ho akwan ya na yeda so a yeguso enam no eno nti no ene Piriformis Syndrome hwan ena stress senke be ya daroma Dr. Blessed Foster woni healing point dwumedie for yemfa ento adwa yenkonkotie mrai Mary cancer sciatica no brother the muka was Piriformis Syndrome. Aha, very good. Very good. And won't take down. Pastor Anka, most of the more Anka. For how about 21st? If I wanted the own take that why? Let me follow me for did my said you by final phone. Aye. Yes.
Ai, odi echi se bi ba fine from na se school ne bag. Ana so okuani ene ne nkranta ana se ne sekan. Ana se nsentwe adwuma ene kowa ene kasatenten. Ebusia no Dr. Blessed Foster ono ena na etie adwam. CEO ya ono eda 21st clinic ano na healing point adwuma de ono ne kofare bo ono ana na etie adwa so ana nsen wose wo hene ile me mepeje ne nsen hakse no kakra nte no doctor ya beba ho na ansa na afieje wa kode nketesi nyina ka akire apomoden kase ebre ena edu nto adaro mafaye tue. Ohenere medase akanya iso meche tiefo ne ahwefo nyina na otwi mu nso nsɛmpi na itwagu ye ebre ni nti mebɔ ne tofa e de ma tiefo ne ahwefo na pomuden nsɛm no de obɛte ne kase mu bi enie okopie mu e wo lekma hospital a omo de aba betudwa sɛ epo bosumi a edi eni ma ebe omo de oxygen plant e ba bepie mu ayasabia ho sanso so e na University of Ghana abodaro e de ato Ghana fo enim sɛ yama yeni enku yaso ho ye pam nsɛmfofo mu nso so na opanyin bi onim de ewa aduane mu nso so de afutusɛm ekwa ama enwuma hodo ene nsɔre ahodo sɛ nka yempe bia ya hronko bi mfa ma matan sɛ na be yom betimi atena ho ama wo manofo abusua we ne nsɛm a mede ba besom musapom de kase e wo Sompa 93.1 FM ena afi Sompa TV so mi amaje bre e de kase som wo eyem efia ejiwa kodie afi kase ni chechemu eni Mr. Samuel etu ahene entwi ayo panyin bi onim de ewa aduane nsɛm ho no odi ne dwuma ewo tema ode kokobo ne afutusɛm ekwa ama nwuma hodo ene nsɔre ahodo sɛ senka enya bia ya hronko bi ede ma matan sɛ ne be ya ombetena honom ama wo manofo a nke ade anka beboa paa osim pempi no obatan bi wa ofere sɛ obeyi sɛbi no nofo ewa abonten de ama ne ba nofo enti on hyedan krampo makra no nofo enu yie makra no hunsisi no so ampepere ho na wasan de no nofo ahye ne brazia mu because of say be offer say nipa etwa ho ahyianti o say obesre nwuma hodo ene nsɔre ahodo sɛ ye pedan kitoa bi esesem kama de mama atan sɛ de be yom betimi atena ho ama o manofo anom yi a ke ade anka beboa pa efisɛ nofo ade a ye nyame ama ahodinduro ahye mu mapan ye hia sɛ nkwada enom sɛ ne be ye betimi abo o mapomuden nsɛm ama o mapomuden nsɛm asipi na asita o se ebi wo hono man matan no eni bia ye papa bia de ma o manofo nti no na o mu de twankwada no fo abra time krampon so ye se ye twankwada yi enofo enti obesre se nwuma ahodo ne nsɔre mu ye bepa bia ye hronko bi de ama matan se de be ye o betimi atena honom o de nsɛm atudwa e wo your health are concerned dwumadi a odi no Ghana News Agency e wo tema e honom e na opanyin Samuel tu ahene a o wonim de e wa aduane nsɛm mu o de sansɛm atudwa yet also dia na March bosumi a ewom ni da na etoso me nsa na ye World Hearing Day enu mu no e na tena ye wa bibre matoye a ehwe mo anketwa edi nipadua no mu dem ano omoje omade sua wa University of Ghana omo ebo Ghana for kokose yemma yaso ho nsem ehia yempa oso bepie mu e wa Ghana hanum se a nipa be sem pimienu e wa so yade enam say yema yaso ho nsem ehia yenti no the senti wo sese we obi na wo hye obi pese wo ware na woni nipa kon nko counseling se be ya counselor betimi akyekye mu se ne mo besi atena abomaso ho ban na sempo no twede mponche mu yefunu dia mo be ma moni aku nkwada no ho na mahwe nkwada no yie wo se o man Ghana hanum nipa be se 20% e wa so yade bebre na so se be o maso ente asem emu 80% eye ade a efi abusua mu nti wosere se yema yaso ho nsem ehia yen se ne be ya aso yade ne se bia sie nsem ebekɔ fom e wo yeman mu ye be sign de ani achium e wo Lekma Hospital a eno e wo Lezekuku Kropon adantam e wo nkran pumpune mantam na Mr. Charles Banafo ya administrator e wo hospital honom e de atujwa se epo bosumi me cho for so bosumi edi animu a ebe e yade a omo de oxygen plant ebeba ya sabia honom o se oxygen yade a eho hia pa e wa ya sabia bia mu na nam se omo hyeda ni oxygen plant wo honom ntino oxygen so bi yade na se oni ni ba ya sabia ho na se bia ne ho mensem e wa ya sabia na ya de oxygen si oni ni so a nam se oxygen plant enhyeda ni honum tie ya na ebo no e wo soro pa enti oni ne ho beto no a ye beyi ne di na fia sabia honum na ne ka
bubro the science omo ye de ombetim bia some the oxygen plants beba be pim ya sabia honom na se obi ba honom na se nipa kro no eho minsisi so a ometimi enya bi e de amanipa no se na be ya betimi aboa age nipa bebre na enkwa Mr. Banafo de nsem mi atudwa e wo afia no nhyiamudi a omudi ye tena se e de hwehwe kwan a ayaresabia ho nsem e koso de etosini ene de antosini e wapomudin atena ya e wotitia ene we won kan komponi mountain we ho ana Mr. Banafo e de sansem nyina etudwa abusia kase no esi mi amje bre eje penin e de besom mi din afia eje wakode e wetimi afram ketesia for catchre Ohenere mami akua ye bo asiama oto agi medie ni so madam nyina asia amoni tie ni sha enyado Yeda se efieje wa kode nketesia nyina ka echapom den kase e na wode ebroye no doc odaro mami mo akwa babiem mejo so odin kan kasa ho ye nti ho ye asape enne ye tiefo nso so mo ho ye na akaka kra bi na sa kakra ni nti na ye nso ya betena ha senom no ye behwe amoma bra bo na sipiesita e wa yaresa ne apomuden mu na Piriformis Syndrom na wotwetwe mu no ye bobo ho kekan bia na ye tiefo adofo a ene ahwefo no ma omo anya kwentie bi ni nti no wadaroma wo sa bebo ne tewe de ama ye sese kase Piriformis Syndrom a wadaroma ye de ba dia okay medical edi enchia kese edi akwama 21st clinic ye ahwefo nyina omo various branches and I say omoje ayaresa ewo ye branches nyina ene adwumayefo na last week ye kasafa Piriformis Syndrom na ye kase eyare a afi na nipa dodo na ate na eyare ewo ho said the sciatica eba ye na ye nim se yare ne kra no ni su eni no sanso na Piriformis Syndrom na tie na hyene so se through your research ye ewo sciatica research and treatment center ewo East Legon na ema ye be nya se Piriformis Syndrome na last week ye boso na eneno ye be sign ama brief kakra na yetimi atoa causes any complications a ebetimi abase yare ye ba wo so a na se wantimi entu ase a ensunso anso a ebetimi aba ni padua no so se ye ka se Piriformis Syndrome na ye kasa se wote Piriformis a eye honam ankasa ewo eto onim enti ye ka se eye honam Piriformis muscle it is a pressure bi ebeto so a ena ye ka se eye syndrome na de ye ka ne se enye honam bi akeke ye ka ne se eye very delicate muscle eye honam bi a ewo wotu ni mu ankasa na ne dwuma so no edo so bebre na eno ena eboa ema yetimi nante eno na yetimi boa ma yetimi ejina honom eche ena se ebetimi ato ye nan se ebetimi a stretch ye nan se ebetimi akoa ye nan so a eye se muscle ya ye ka ho asemi eno ena eboa edi se edwuma ni nyina na de etie ne se ewo ye tunim ebeso we no yensisi na nkasa yensisi na epo no ebeso so eno na eboa ema yetimi eto ye nan ye bibia na ne dwuma so nso esan di ni se sciatic nerve no eye ehoma na eso yensisi achia besi ye nto ase no se ehonom ena eye bia ya se nerves nyina ye den efa enti se how bi eto se muscle na se ye honam na ewo ye ntu dua ni mu a eno na ede yawo ankasa ye den eba enti ye ma ehun se eba de a wo behu ne se woti yawo ankasa pa wo otunim eye science na ye bobo so no woti yawo ewo otunim ema ede esane eba onan ni mu a besi onase eba sana nantie eye den na etumi eye onan no baako etumi nso esai we mienu ni nyina esanse se muscle na se we no honam na ye kan se wotuo no ni nyina no nse to no wonchimu enti na bia no den ewo afa nti obi wo ha bon se na ne nan baako no onante a oti yawo anaso onante a enye ye wo nipa bebre wo ho no mo a onante kakra gi se ogina ho no ma ansa na watimi atu ne nan ni nyina ne ye se pressure abeto se muscles yi so a ede se ohaw enyina eba enti se ye ka se Piriformis muscle na eye yawo ankasa pa ewo etuonim
esane eba we no onan mu Edi awo kasa ewo etuo no mewo to obi se etuo de senka ye ba akope etuo ya ene na etuo ya but last week no o ma ye ti ase se etuo no yetimi chichemu enan ma me catch us onko Dr. Eric Mafonko ya wo free 21st clinic apomode aya sabia wonom so na ebo ye chidom ewo healing point dwumedie so no nko na etimi chetuo mu enan anti wa to no office e ba akona nya bienu na na ase ba akona nya sa na oka asawo se etuo no ne nti na o ma yate ase se de honam dua ne sitie na layers nti etuo no so no etata so nti enam ne bi ye no wo etuo no honam na ye hu na bonten na wo inside no eno na ye frɛ no se Piriformis no na no na ya na etimi ma ye nante e ma wo na ye flexible ete se obi tie ne a spring etimi ma wo ko awona mu etimi ma wo ye okay na waka ma yakosi se ebia obi wo kura ne se wanya ebetimi atwa na hwe obi wo ho ebetimi aye enfie ben na obi dia sa Piriformis Syndrome etimi ye no se ye ka se Piriformis Syndrome na ye si age ne de ye nheda ni age bia the only thing is say oh ye ade a ebema ohawa nkasa abeto se muscles ne nso nko ade a obetimi anya bi nti ye ni particular age ankasa enti se omo bias ye omo wo se Piriformis Syndrome say as early as 18 years kra no utimi enya esan say depending say enioma a ede say ohaw no anase yare ne ba no say wo fall victim nko ade a possibility say wo say ubetimi anya bi the last time na ye kan no na ye say we no obi a otai etena ho che anase obi otai gina ho che say ye hwe prolong sitting ye hwe ye maame mo a we no mu gina om na so eto ade e wo street ejomu omutimi gina om na so afri anopa kosi anwumre kura na wo montena ase aplosifo mtd fo mu gina kwan so nti obia na wo gina ho no eche ye hwe omonso a omadwuma nso ye entena ho ye mfa say ye adwuma yetimi tena ase sa na won sorry ye ni nyina media work je say adwuma bia na wo tena ase che ana say adwuma bia wo gina ho no che no ya de a ye betumi e de say yare ye abrel enti na mfa ho say ebia wanyi mfa ho say unyi ye provider say wo wo mu nko ana say wo fall victim nko ana etumi de sensu nso anso eba and at the last time so na ye can say obi a otai effort steps pa na okoba ofra abansro okoba say hun say wo fo abansro na ya hwe se de onan no eye hun say we no efleze na asi emoko a na emu asant ne sa nti the more na yes and the pressure ankasa to we no honam na ankasa hun say na ye can say wo divisions bebre ho eto na ankasa ye tiso na ankasa ye the gluteal muscle eno no de ense da ni function bia say wo ho no ba say Piriformis na no ankasa no inside no honam bi but no I say ntemu kasa enim enne so kasa na ankasa mu eno na so kasa enim enti obitimi nya say yare o se ohun se ni dompe no eho aka o se we no ohun se ne se dompe na ankasa ni inside enti no mo a se ye bie lines ni tuma bo se omo ti ya wankasa wo inside ankasa se ordinansa emi ankasa o ti ya no wo inside enti eno na ya na wanhwe a wadwen be ka se eye wudompe no esan se eno ne honam a ebe so upone so enti eba sa na wutimi hu sa se wudompe no ho na aka ye woni pa bebre wo ho no omo ti ya omo twa x-rays omo twa MRI ba yes still na beba as normal because investigation na awokoye ye no ye hwe se chima bi ato udompe ne ho anase bia wachi kase ne ho eti se basa de a ebeba normal di ubon se o yare pa hu se ya wo ho pa but obekọ aisa bia ne bia doctor bega se okotwa ya na ye normal mi ho anu nso na problem bia nkasa ye de e wo ho no ma eye se Piriformis a ewo otu ni mu no eno na edi se yawe ewo nipadua ne mu no na doc said you say Stacy obi wo kura wo free kura no obehu se wotimi gina kwan mu se wa ansa na waye obi wo nso so a wotena ka mu cha wo si a yese no ya soso ni mu ama na gina a cheka kra ansa na woten no ase mi hu ma me bia ono so ye nim ha se no o si free trotro yi mu bi unse mate ne obi so ni mu a wakwan ni mu ntimi nyina ho eche ya ansa na
otimi ejina na so na wo ka say bia prolong sitting ne omo frosters omo etna ho nso so na so mo gina ho nso so chesa no ye fa omo ase asrafo ka ho plosifo ka wo call barracks ha yetimi yi obi gina ho the whole of the day so omo wa time aya na omo kwa but ya na che America tufo ball bofo wonom so de ne se ne tie de tie ne se obia na yemfa ne se ye can say over exercise nanke beba so as a cause okay yes obi a oye over exercise if you omo page omo ko gym omo page in ade no okay on say on sana wo dia page no afi de ni nyina no ube make use of say usisi no because obo say na or squat na or de page ha say wo page ana say bia mrikatuo no nso no eye wonan no na eye se edwuma so no but I was say wo hu ni say mrika na wutimi tu no eye say muscle na okay esan say muscles ne ho ka pe eno anu say ya na bebre say muscle pool ache no aha enti muscle pool no obusa so kwan be na yefa so a e da eba aha because yes a muscle no na yetimi boa ema wutimi e da nante enti say e compress ya na say yemfa na say we no bibi a contract e chepe na fe de ache wodenden na entimi ma wonye den into 9 okay enti omo dia into sports nyina so ya de a etimi ha on pa and aside that no say unya accident nso a accident nso ya de a etimi ye den we how because obi wo no ma wati ahwe ebia we no ensuo kakra gu ne tiles so na apa no na ama ne sisi abebo ho anase ne to abepem ho anase obi ho no ma wakwafuom osone ma anase so ade na wahwe no na ne to abesi ho efiro we sometime no bon se na fedu wa hyase ti ya obi ankasa ya den ewo wonan mu a we na esane eba we onan kokomu nyina na ene course ba ko a me pese e kan wa asema ya ade a eha ema okay ye kan se obi na one course a ebema wanya se Piriformis Syndrom ye nyinsen okay nyinsen mu ana se nyinsen achi obi timewo na obawo awie no na ne nante asesa obi timewo bon se na obawo awie no na ne nan ankasa baako eye ne ya obi kura bubu na ye kan se ofa nyinsen ankasa ye wo hormones bebre wo hono ma se ofa nyinsen a we no etimi eboa na won se unyinsen a won se omu ana omu ko a ba se unyinsen ya ko omu na ha de se pressure wan se nya de a obetimi ba won se nyinsen ne ko nya na aha won se na omu no ye da ko ba sa owo a omu bu ko echi owo a na omu sa ba no ye wo hormone bi o hon my friend no relaxing hormone okay no ni juma se oba fa nyinsen a because ne se nafu no ebeye kasinti ebeme the pressure beto ne spine no so the chika se no ene ni sisi na eye ne pelvic no enti this relaxing hormone no we no eboa na losing o ligament na ma o ligament ni mu nyina mu ayemre enu nti na ma oba enyinsen a ne nante esesa no ye free bibi waddle gate okay nti this waddle gate no eno na okay nti obun se ye won matem bi o ana pinfo bi o ho no ma ona nkra na ase de ode ne nan no na esisi wo ona ma se obaba ne nem ni nyina ne ye se we no hormone ya etumi ye den eboa ma etumi losing o ligament no na se Piriformis muscles no se unyinsen so a eye shorter than se unyinsen ye esa ne tenten no unyinsen pe na aka na aka na esa spring ni ntine emoa nti ema eye shorter eno na ya na ma se nyinsen mu no nantie no ya na eye den no obi o hon ma ya no se akola no aba be hye ne nam no kwere bi enimu sa ba se mozu we no eye shorter nti no e ba sa na o nantie kakra na obon se na atweon nti na fe de age se pinfo na iso gina hon mo kakra ansa no watimi ade atu ne nan nti e kan se yare we no nyinsen mu ana se wawo awie no aden se ultimi nya se Piriformis Syndrom ade na hia me pa na maye ma adwen se na me ne wo bedi ho nkomo akọ akiri pa akwese je wa akọ de onso mechi awai
sa ho ye ankola ntara bi so abehye misirim so bi akora doko we say nyinse pa ni mu a how pass Piriformis Syndrome so ene ne be hia very painful pa say bi wo ho na akora ni tim be hye wo ye mefa efa baako wo say bi wo so anasa anansi ache wafu na osenya Piriformis Syndrome enti nyankopon abodie mo no waye nhyehyeye soronko se be ya oba afa ye funa saa ne ema ni nyina no enye wo help ye mfama no na se obi ekọ awo so na se bi a sciatica yade owo bi dada na wonim na se bi a okọ akọwo a eno no se na ya na ese ho ne ma ne etisen me se onipa no owo bi dada okay but wonim na afi obo se wanyinse fa se nyinse aba beto no se wampe ano ayi na se we hu na eya na awo mu no ne ayi se bia ne nyinsem mu na awo mu se na ya ne sitie enti on se obi ho no ma ehye ne ho krampo na onim but ye woni o mabu etimi kan se predisposing factors bibi ho no ma ewo oni padua na se yare bi oni padua ade bi betimi aba e ma obon se ebetimi adan atrega no more enti no ye wo se bia onipa no ewo nimu anase wono ho na weto osisi ne so na se de ya chirechire mu se de hormones no be lose o ligament ni nyina no eti se no na basa na obon se nyinsen ni be mu a eno na eya na ekofa complication obi ho no abon se na owo ba akope obon se na ontimi na antibio minimum obi ho man fanso awo a wabubu owo wie na se no ontimi sorry bio ni nyina na ye muscles na ya na times we believe in other way but we no medically proven and so yeah then ewo ho no ma we na yes ne muscles no unse ne can say shorter but after say delivery no was say a call back because say hormones na relaxing hormone na boa ma say dwumadie nyina timi adan akoso no say wunya wo wi a ni nyina akọ unse say unyinsen kra na say o test we are positive hormone ACG hormones and they test ba say eno no mo ba wo mra wanyinsen pe nti say wo wi a all hormones ni nyina ekọ se ne we na ebeboa na enoma nso a ebeboa ye no so betimi akọ ba gate ne ya wo kan ye na be say go back to normal way but you sa emu sa atwe because one say what do gate ni nya ekọ pepepe then that is all but you will be o ho no ma omo benya awom e na se wo ma ni treatment ne ye den se wunyinsen a se wo ye wo take medication ni physio treatment na ebeboa na no nyinsen ni ntino ye ntimi nya se ne o ma ni nyina ma ho enti age se wo endure pain na ma wo and say o carry say yare we share home for 9 good months and 10 months and I say be a year and san na wo be pa hwe no na fe de ekwa kofa this complication into obi o ho no na say basa na because of weight ni into no etimi ma no this complication e ma say wan bubu kura na obun say na otogu na so me hu obi a oye wawo awi a wadane apache enti na asem we say me kofa betum na ne nyina mu no na say na wo sciatica ne bi na no oni mu say ema ne ye ha hela bre wati am kra de me ja hye me say me abo able wawie nkete siafo na bitimi hye help ai so mu ane ye friend say kuku Veronica Jando me chiamo ya wo ma ya ne bi omutimi hye hell na ankasa na hell no wo sha most of times no obero no na o 9 poso ho no na eye we ya enti obi ho fa ne say normal enti e bi kura na sciatica no na unim na bia wafa yefunu de ato aso enti na ama me bisa we say ho ensem no because obi ye bi no me kire no owo wie ye no obubu ye ena bi also ba konso ya apache de o ya apache ne kra de wa frame no wo anwraga enti yankopon fa ne kra enti na ma me bisa enti ye de wasese wa kire mu na doc ansa na ye beto aso no ebusuafo ye ka sure say healing point dwumedie ena wasungu so awutie no wo Sompa 93.1 Kumase ena Sompa 98.9 ho nso etwagu Sompa TV o multi
DSTV decoder no so no ade a wobetimi ahwe live for 20 affiliate stations and so fire live ewo omemo afa na nyina kai sanyame ya adom no de chen na ochena kwasiada enwumre no so pepepe dwumadie ye betwa ne repeat ewo Sompa TV na watimi ahwe bin na ukọ Sompa 93.1 Facebook a wobehwe live for na Sompa TV Ghana 21st clinic and so ade a wobetimi ahwe ye afe sciatica research and treatment center obosha ho a Facebook ni nyina na beba YouTube no so Sompa TV anase 21st TV Misra wo hwe ne sa na ma wonko anya peseme nkuminya eno a ne se wo like na wa comment ene be read mo comment ne kakra wo comment wi a afe no wasa share de ama wonua Misra mo nya ne sa ma ye se be ya adofo pi na so no mapomden ho nsem no wo mo be fa dwumadie we se so ama enema nyina konkan de ama wo school fees na watia ne na chi kakra na akiola ewo ho nti no yensre no na afieje wa akode nketesi nyina ka akire one omanfo ekotwetwe nkomo ebisa wonom se Piriformis Syndrom no enya bi omate ho nsem da se no mo se ho no na sen na enema nso siti a wonom nimdie mo no wonom ehu no nti no madaroma yenko na yenko hwe se de enema sikwa ye ba adwumadie no ye beto aso de amamo. Pacho, what's a Piriformis Syndrome? Pacho mate. Enye no your friend sciatica no. No na kwa etse sciatica na bia. Pacho na ebia yoda. Pacho me de bi nya me da. Na me ne maame bi wo fie. Ene bi ye no se eso sisi a. Na etwon saa kwa fom. Piriformis ni de sa ye no se sciatica. De minimum no. Baba Sompa. Yeah, me do for papa bi. Offer now what's a Piriformis Syndrome da? You on na aye no want say sciatica no. Na offer ebia yoda. Me de bompa yenti bi ntumi nyame. Na mo mate say ebia ye nkrofo. Na saa ya de no ese ye wa ya de bi a ye wa yame amma mu a na de wokọ osima HD. Pacho mo akwa baba Sompa TV na Sompa FM. Okay, thank you very much. Bacho, what a Piriformis Syndrome da? Abacha Mate Piriformis Syndrome. Mate. I think BB to say sciatica. Myself, my experience is something like that before. So, ujina watcha or what pains be or legs, some joints. And I what's not muche na or legs no a bendy kakra. What that pains no? It's like muscular pains be our system. Yeah. Mate da dear ba me hu se bia you be da. Dear mate ne say yewa oto ase ntini no etwetwon en me no na mate. Minim acho medas. So medas. So ya da se efieje wa akode nketesi nyina ka akire ane abribia ya pese ye ni se de ma wo wa wutie no ene wa wo hwe ye no sen ena ye dwumadie de beto bedwasrede etutu ne sre ne abasa no so no onim fa ho ode ne bekan ye de ho a na ayefo adwen ye ne nyansa ho mpanyi se eni ba akofo etim dog de amanfo so kano no eti we de obenam so na wagina no so now the courses in Kayabi Akano, Eddie Akaya, who said, Be in a betimi, a boy who by all. I think the key point I am then say through the interview, no, Obia to say, Ariana than Ewo. Aha, na say Ewo Hong Kong, and I say, Omunum say, Bionipa Bakubi, and I say, me, no be enya, then it means research now, ya de eba out, no. It means we know I saw aba. The etienne say you better some 1 or 2 courses be na ye de account. Okay. Na unse na omu nyina no descriptions are omu nyina de eba ni nyina no very encouraging. Okay. It means omo ehu yare na nkasa. Omate ho so asem. Inti na ye kan say hunamo a ekata wo nerves ne so. Na ebo ne ho ban. Enti say meaning say or how be
ɛto sɛ honam ne pɛpɛɛpɛ already no o nerves ne nso ayɛ den ayɛ affected. O nerves na abusiafo dɔko ka no yɛ ehoma bi a ɔkyerɛ sɛ te sɛ electricity wires ya yɛ de wire fie ɔse oto baako bia no enum ɛna so osisi achi ɛkɔpem na so na ɛto afa baako no nso yɛ enum nti ne nyinaa yɛ du enti ɔse nerves amsɛ no ne ehoma no but enye nipa nti na nkasa moja FM no aha nti sɛ no ɛna ɔse saa piriformis no ɛbɔ ho ban ɛkata so ansa na woto honam no kola na ejama bi no mo de ye yibo edwagu mema so no nso abenti no dokoto asoma me enti no the year kan say ade ba kon so ebetimi aba pa kese ye driving driving no ka atwie no ye o ta use yemfa so automatic cars no okay for a very long time so we will be out to use automatic car for a very long time this Piriformis Syndrome ya ka ho asem so utimi nya bi on say ya na ye hwe say omo mu use manual no omo make use of omo na ni mi no abre omo change GS any nti o de nsa change na no so accelerator ne brake ni we no say ye fa say automatic cars na nkasa o nine back no na ye very dominant eno na we use no more in the driving so crouching ne brake no de no nti say ye fa ne say usi road a obi emetwa wakwan mu a onan ba akono se esi wa ni nti won se na even accelerator ni brake ni kra no eye onan ba akono na odi se djuma ni nyina nti na ba sa na onan ba akono de se eda ho ani nti emu stretch ya and once ba sa na tension ankasa e ba beto o muscles ni so nti ye kan se omo drive for too long and especially omo use automatic cars ne so no wo ho no mo a ade a obetimi de abon ban se wo drive for a long time kakra na watimi agina ho no mo kakra what's form no what said ya be ya pressure na a build wo wonan ba ko ne so no we no ebeko okay ena we no aside that nso no say ye if I say driving aspect nso a na we no ye can say omo nso a omo problem bia wo we no omo chikase no okay eya ade nso a etimi nso e de say Piriformis Syndrome ye de ba on say wo nipa bebre wo no omo atwa x-rays ne MRI oso okoye na so no na chikase na nkasa no dex na e wo mfimfin no ebi are kakra ebi mo abie ebi nso atetayo so stenosis ne nyina eno no ya ade anti obon se obo ma watwa ato no ma na se bia doctor ka so wo how bi kakra e wo ne spine nim but with some years time no na ahase na o hase TP na kasa ye den e wo we no ne nan mu enti ni nyina so ya ade a one way the other no etimi eputi more pressure ankasa ewo we no nerves ne so ena ye kan say we no mo a omo diabetes esichire yare unya for prolonged time ebe ma complication ye diabetic neuropathy so it is not all diabetes patient but diabetes patient ache no diabetic neuropathy no it means esichire adults ni padua mu na cause damage to your nerves and I won't say Piriformis Syndrome no and sciatic nerve no enam and it say or how about sciatic nerve ni ma automatically be affected enti na ye can say through our study no eno na ma ye dey say condition we cry ba out essence any nipa na ehwe om sciatic ni nyina no ye be find out ehun say this delicate muscle here Piriformis obi ana obenya sciatic and the chances say ehon so be ka no high enti no we no ye can say obi ana no so no ebia diabetes na ama damage to the nerves ne so no we no asset in no ade so a ebetimi dey say we no pain ya den aba enti the last time na ye can about self tester I found some almost share TV so no betimi nso ahu say idea say order ho na wo pagya ona say ya order ye ya wo de wachi to ho na wa pagya ona ba ko e de akọwiem
so sa ha enti un se se hwe image na ote ya na ankasa wo ne tunim ba bia ne nsa ne da no ɛhɔ no na performance muscle na ankasa yɛ den wo aha enti ɛno nso yɛ ade a se wo hɔ no kra na wutimi yɛ this test yi ma we no etimi den ɛboa wo na unim said doc last week ya no di nkoma wo kire no eni pa afre no ho enye easy obi ho se ni mienu nyina na ene ya but more na complaining say baako nifa no amanfo dodo mo ye me nya nipa be 8 am ye say you know die tie ni say eya na ye wo se un se me kan say yare we na ne sciatica ne nam na sciatica no ye wo mu ahoro bebre na da ye benya sa akwanya no so ye besan chirichiri mu pa okay enti oba 21st clinic obi sciatica ye different okay obi ho no ma ye wo tenacious sciatica obi ho no bilateral okay chewo say ye obi ho no ma ne nan ba akope obi ho no so bilateral na ye two no by no ye wo chronic and ye wo acute the affair never na bia chewo so ni nyina ya de types na dodo na ye kan say when alternating one no na ya de a hadwen pa na say yemfa ne say yenkofo bebre nti started with one now the last time say na me catch us say nerves no 5 and wenti depend ye chance ye free wonan ba akuni mu nti o chance ye beti wo ya no wo ba akun na afedi we some time no say when treat ya na afedi akwa ba akun nti no ba bia nerves ne wo bia say performance muscles inso ye den ewo cause no ne honam ankasa ebo wo nerves na ankasa yes homa no ebo ne ho ban nti ba bia na bi wo nti ye ba akọ pepepe possibility ne say we na be sai ba akọ no so no high ban pempi na no dodo na ne ye ba akọ na aside the other one no ye hu courses na wi afa ho popoye ba se de ya na ne mesiti na fa ni treatment and say how I betimi manage no so ma afa na ye nko ya frefo no so enti quickly no ade ebe hu no say Piriformis Syndrome ya nkasa ewo oso anase ba oso ade a woti ase wudi kan te ya opa wo wotunim okay wotu dua na nkasa wo de tena ho na nkasa wote ya opa na ye ka se eye shooting pin na efri otu dua ni mu a esane eba ona ase okay na bio wo nante kakra etimi chiwo ejina ho no mu ankasa steam jina ho fantete no onam se ya obunse no wajina ubi se wo to ade waka so obi aka se steam nchewo enezi ya obi ekum no obi nso timi drive ya na aka no na e wo se ba bia wadu bia na wo se wujina for some time and san watimi ya da to aso enti ya wanka se ba we no e ma wonantie mu nso sesa okay ye obi ho no ma otena se a age se anase o ka se wonantie a I just saw Tanaquema best 3 or 4 times and sana baby or could wait me at the edu. And now you will be a hormone so I say or Nantina say a bape pan as a muzzle in your contract pay. Say one whip and I will to a okay. Ain't ye when money in your man cassa I woo and a bew and cassa 8 me and Cassama or 98 and I wo a bew horma unusual sensation and cassa as who say a chino and nine twice and a chin and cassa okay to boo home was yes and twice and a chin say ya 18 nine sign and cassa air than ever there be any a cancer Piriformis Syndrome ne sciatica science in no it mimics it means say one way a confusion until say ya self test about 21st clinic ya show and san na yetimi ahu different because e bia me kra na bia me kasa no until say ye self test no before answer because in the science ni na it mimics we say into no ye wo self test ankasa ye for sciatica and Piriformis and no and when you timid gina so crans and amount treatment option okay it quickly no the year can dear kakra bet me about before say 21st clinic no adear kakra ebia wo betimi aye and say one say otenasi bebre a utimi ye den sorry kakra so that pressure no ebetimi and now you more exposed to air condition and I say AC so a wo ho no at least na watimi asori kakra free mu one thing say obiana say
omo yawo no said the more no otna AC mu a pain no the pain become worse. Doc, why be any maso na free e mecha wate. Na free ababa wa ni ane na wo your office he ya. Yeah. Say AC no bone kese a otimi kasa ne ho na mu twetwe no. Yes, anti sanity anti nerves no nerves empe we no cold, yes. Any kwan say wotena wo mu che. Yes, any kwan say wotena wo mu che. Aha, and the more na nkasa say basa na emma wo nerves no e behave abnormally. Okay. Say happen pressure every free muscles na so aye den atoso. Okay. It will be ho no ma owo esi ma obo say pin no eye more. It ye kan say owo we mu at least utimi epie kwa bontin na we no watimi anya different room temperature and so a bit me den aboa. Obetimi nso adum no say possible. Yes, obetimi nso adum no. Aha, and we know aside that nso no ye kan say we will say pin we mu avoid all strenuous exercises. Okay. Obi ho no ma ohun se ne nan no eye ne yanti ode be jogi mo mu ana so obetru mika. Wa wo be try say wo pin bia na ewo wo nan mu. Ana wo ti say fi usisi achi. Say wo de be more exercise no. The more you do no, the more the pain become worse. Okay. It is the only thing na ebebo anu say you take a walk. Okay. It is a pain never when you take a walk kakra na say just lie down. So that say muscles no honam no ebe relax. But can you say the more now we exercise no honam no e contracting more. It you ube we exercise na fi the pain na kosoro kra. It you don't think say bia say wo pain bi aye pain na e shooty from the piriformis muscle na say shooty from the sciatic nerve na. Wo ye any form of exercises bia na still no pain no ebe ya worse. It you when mo nyoma aye betimi aden when aka say at least we betimi dey aboa ho. Aha, for as first aid management before answer na obe to anamo about 21st clinic. Okay. Abusia for ye beda mo ase papa samaje brani adaji abribia healing point dwumedie mo ne yetena se efrase ekopem na wie ye so Dr. Eric Mafo Dr. Penny Bako no so e what 21st clinic na wie nyankopon ya adoma ye ne no etwetwe nkomo wa bie eniema ni so e de akire ye da na se papa ye ne ne wie ye beto aso na mom bra na won so wasem bi a wo won so so ye wadwenkyere bi a wo pesa wo de bo adwumedie no na ye ne wo eni nkomo 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 emu bia obefre bia no ye beje wo so na so wasem bi sa wo no wetimi ede atudwa na doctor eyi ano etimi ede amount enti yenhwe se we say befa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho udini baby a free. Me pacho me ka free da ban. Okay, na yes me efia. Yo. Me pacho me tomade na me pese me bisa say yenso ye 9 right na e see industrial machine so all the time. It means as a problem na na me aka san so make up me ko toji e wo problem wo I yes think me timi komechi. Okay. Me pacho me fan. Stefia, that's it. Dr. Beyiwano. Hello, good afternoon. Ahomano Atiko, good afternoon. Afternoon. Me pacho udini baby out free. Me pacho yo, Brian young quay. Me pacho. Problem no more can na. Manya shoko bwasa do. Okay. Na dia the same thing or more can. Or Mrs. Me ya. Eba na no between na mu ni nya so ya me ya. Coffee chocolate still. The cover there na Okay. Mate, Dr. Beyiwano the ama why. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho dini baby out free. Yes, I'm Ellen, Mr. Free Bremen. Ellen pacho young quay.
Petacho menso me nine ni fano me twice for my yana emu enantia me first test and ya. Okay. Pacho yo Dr. Bay you are no why? Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby out free. But a friend of mine, you also dominant. Sefi you also do me abram Pacho yankwe. But that's the couple, you also area, even you didn't know. You also. So you also. De bi so ni dwabo so e na ye wo radio rainbow nchen hwa dwabo so Okay. and wadaro maya na wabo modin akọ na maye why Yo my so tie healing point dwumedi o mbeto o mema bonus bi why that I was say okwa wo se wutie healing point dwumedi nti o mbema bonus bi why yo my say yo yeah that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby a ofre ye free Martin Techima pacho ye yankwe Pacho area no be accident ma na ye chichi na anyaka amwana itnima ni sana sa infection na me pacho yo yeah that's it be you no doctor wa hase no. Hello, good afternoon. Pacho good afternoon ma'am. Pacho pomako Nyame adom na nso Pacho radi adom boko Pacho mi dini opoku. Okay. So they can see Pacho na de top take no ba because doctor actually was watching the Okay. I guess many doctor pana some pants the many mujimedi pa. That's it. That's it. And then I yakuma swadi ma huli atadwufo wa what's the I said the mo pena ya na ye enti no monko so entie ye why ye woni padodo na ade mama why. Me ba say you. Hello, friend for chat to a good afternoon. Afternoon. Me ba cho dini baby our friend free. But your friend me nana ya me sese kropon. Yo, mi ame nana ye okay nana ye kropon o nya nkyere ne ase yo nana ye nko. Me pa cho de mo kan na bi ye me sese ya me tu me ya we na patro se sa ma de mo kan na ewu. Na me person kan me ba su mi misika nti ai anti na ye ni gay. Yo, mate doctor wa hanti ye behwe se ebetimi ne ye boss akasa ma dwumede na wutie ni nti obete so kaka ye be kasa enti wo de ye de numbers ni beto dwenti ya no wa frɛ why yo ye da se ai efie je wakọ de ase kwata last kwata good afternoon. Good afternoon, mommy. Me pacho di ni baby of free. That's a smart and free man ponting. Okay, pacho yankwe. I can the same thing I am to see. Emudi e wa hin wadaroma. You know, twice ago when I'm going to sabro. Why the casa sabro san? Maybe you will say sabro. I'm saying also man ponting. About time. Me pacho chenya me ya adoma doctor ankasa wo ehwa overseas for nichire ho no nhwe wate. Pacho you mate. Wa nhwe be kasa sabro na wabubu agu ho why? Pacho you mate. Yeah, that's it. Ebusiafo yemfa ne nyina ensia say doctor da ban afiase oye opamade na ya na omo machine on so mo nan na ja be fo de nti ono so de ne say na eja nse na ye ka ne say ade bia na o ye a wo use onan no mo no e ya ade betime de say ya rewe aba. Okay. Aha nti unse ya ade nse ne nan no okuamu na otinimu okuamu na otinimu esa nti chances say beat me build the pressure and kasa ewo ne nerves ne muscles ne so no high. Okay. Nti no answer also 2 and more about 21st clinic na it me ya hwe no. Okay. Ellen so say ya na ne nan nifa no. So nti unso no de we no clear and kasa e chere say wanya yare ni bi and kasa unso no ti say ya wo na kasa ewo ne tunim ba kono ha nti omomodin a e betima ahwe no. Umbra 21st clinic na yentimi enhwe no. Yo. Na Techima so say onya accident pen. Na wo feel say nti no ebetimi abase. Ebetimi afa so aye. On say na ye can say na ye can some of the causes na ye can say be accident
anaasɛ bi a trauma ɛno no yɛ adeɛ a ɛno nso tumi yɛ dɛ ɛba nso obi wɔ ma obɛtumi anya accident na ne sisie bi akɔbɔ hɔnom anaasɛ wei ne bi a ne serɛ baabi akɔbɔ hɔ na sɛ ɛba saa na ɛde pressure ankasa ɛbɛto o muscles ne so nti obi wɔ hɔ no obɛtumi anya accident yɛbɛtreat no awie but pressure ankasa bɛba muscles ne so ɛma nti nso obi wɔ ma ɔbɛba no na wobɛbusa no ɔwɔ history of accident ɛpɛn a wanya accident ɛma wei no ne dompe no koraa bi a ɛho aka ɛna yɛahwɛ no ɛma ɛkɔ but ɛba saa na muscles nsɛ ne yɛka sɛ sɛ honam no yɛ adeɛ a ɛsɔ dompe nim nti na yɛ adeɛ ne sɛ ɛno nso bɛtumi de sɛ ɔhaw no wei no abrɛ no ɛna tina sɛ baako bi abusae wei no about stroke sɛ wanya stroke a very good question paa ɔse wanya stroke ɛna wei no ɔnya sɛ nsunsuansoɔ wei nyinaa na ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ne nso sɛ wunyanya stroke pɛpɛpɛ affect wo nerves no enti no ɛno no stroke na wanya na affect ne nerves no enti na wo hu sɛ nneɛma no nyinaa because aside ne sɛ bi a wo mogya na ɛntumi ankɔ yie ama stroke na setting in no sɛ stroke ne ba deɛ ɛkɔ se deɛ ɛntumi ma wo nante anaasɛ paralysis ne nyinaa ne yɛ as a nerve disorder nti esi ne sciatic nerve ne ho na ho atechima ɛwɔ sɛ we no timi ba na yɛtimi hwɛ ne stroke ne nyinaa ma no Doctor da se wasɛm etwa to na number na nkɔfo betimi afrɛ wasi so mpacho number obetimi afrɛ me 0540 311 311 0540 311 311 adeɛ meka nyinaa ne sɛ wei no yɛnhwɛ yɛ adwuma yie as long as yɛyɛ adwuma no nyinaa no yɛnhwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛntena hɔ ɛne yɛ nyina hɔ no ɛnkɔfa sɛ ɔhaw ɛma ɛna hyɛ no sɛ 21st clinic ɛnyɛ sciatica ne Piriformis Syndrom pɛ ɛne ɛyɛ ho adwuma yareɛ biara no a ɛwɔ nipadua mu biara no a wohu sɛ ɛwɔ sɛ wode kɔ ayaresabea no tu anamɔ na fa bra 21st clinic na yɛbɛhwɛ wo yɛbɛda se Dr. Eric Mafo na busuafo ne twetwe nkɔmmɔ baabi a wo bia no mesrɛ 21st clinic the sciatica expert ya klado sɛ yadeɛ bia ha wɔ no yɛbɛtu ase kudeku ɛde amawo ɛno nti no dɔme yɛwɔ St. John's sanso ɛna Tama Community 1 so no Roman school park anaasɛ Roma asafo no ɛkyerɛ hɔ pɛ ɛna yɛwɔ East Lagos so sciatica research and treatment center ɛhɔ na yɛwɔ Kaswa Obom Road ɛnkɔkɔ atane ata stadium main gate no yene no na edi enimhwe go so abotan so yene Success FM no na edi enimhwe Kumasi ehwa overseas Alpha radio nchen hwa na ye wo wanchi kremo store so no dan na chi ho pe sanso na sunyane regional hospital ho no first gate yene na edi enimhwe ba bi ATM no esie ho pe brekum ye wo Chris FM nchen hwa Techiman Agenkwa FM nchen hwa na ye wo Takra den so efie kuma number 9 taxi station elodi cosnet no ho na ye won Kranza Presby Bank no dan ni mu na ye wona Seko police station ho nyame ya adomo a na wotwemienu bia Kranza sem na mekan ye ba de ayasa Brian Kofo nti ya no abakofo dua old grain Oboase call junction ho na wonso no ba wonsa bekan se hwidwabo so se hwidebi so takwa Roman store so no kyerɛ hɔ pɛ na ye won nti mesra mo ya no akɔ ye numbers no 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic wonom the sciatica expert na ye koi die ye for happy glorious and blessed birthday enko enfama Patrick Osei kuma Patrick Osei yenu abema Patrick Osei Kumasi branch 21st clinic ho ene odi ne dwuma Patrick na your birthday nti Nyankopon hira wate onno mo adwen nyansa ne nimdi a adwuma na wo ye no obetimi ede na ahofama na wo de ye adwuma no kosoa ne sa Nyankopon hira ene ne nkwatenten ahoden ne apomden wom na yesre ede ama wo na sanso so na Dr. Asari ne ba
baby J Jaden Tre Asari ono so ene ne birthday nti Jaden Dr. Asari si enka ncho so do papa na wo de ani je aba na bra bom nti wo se nyankopon se ni je no won fa no mo na ompeja onfra dom nkwa adom omama ya abofra panyansa endore o ete se de ewo adore edue nti no sa na wo papa nso Jaden wo ka de achre wo ebusiafo ye fancy ase nom na ansa na ebesori sokra no ye nuaba Anastasia Dazi wono so e Takrade branch Anastasia Dazi or Takrade branch today is also your birthday ntino nyankopon kwaso enhra o Anastasia na wonya okese omiebie kwan a emwatoto nyina emfama na ma nkwatenten apomuden ewomu ebusiafo Healing Point dwumedie na ha na ye di se medin de wo hene ire maame akua yeboa esiama school fees chief executive producer de medwumedie DJ Rocky kan ye ho na ketesia nyina ka ekire nso eboye chi dom so no kwa nya asem ketwa wotie ne nka ewo apomden kase no eso sanso na school fees eboa yen de bedia no school fees ni dia abamienu me ame brother Akiola wono eboa ye ema Buffalo nso etai ekire Dr. Eric Mwafo wo free 21st clinic the sciatica expert for ne one beboa ya Piriformis Syndrom ni nua ne sciatica no obekirekire mu nyankopon de dom ya wochina da no so ken Sompa TV dwumedie no repeat ebetwa ewo so yakra mo ema monitor adehye sabre ya yeso na dwumedie aka no ena yede eba abeso